tubahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi inshuti zacu abakunzi ba Nkuru TV twongeye kandi kubaheza ikaze kuko twakomeje kubabwira twari tugize iminsi nkingahe tudakora ariko nukubera impamvu zacu bwite za bino dukora akenshi tubikora dufite n'ibindi dukora bigatuma tubura umwanya rimwe muzamutwihanganira mubonye dutinze ntabwo ari gushaka ahubwo n'ibindi tuba turimo kandi nabyo aba ari ngombwa ariko uko bishoboka kose tuzatuyifatikanya byose kugira ngo dukomeze tubagezeho n'ayandi makuru agiye anyuraho umunsi ku wundi. Rero uyu munsi turaza kuvuga hejuru y'umusore uri mu mahanga ufite intumbero yo gusubira muri gakondo cyangwa se mu gihugu ciwe. Rarevuze ngo turavuga hejuru y'umusore uri mu mahanga ufite intumbero cyangwa se ukunze cyangwa se ufite intego yo kuzosubira muri gakondo yiwe cyangwa se mu gihugu ciwe. Iyo niyo nkuru turi buvugeho none. Turavuga akamaro cyangwa se ibyo umusore agomba gukora kugira ngo mu gihe ari mu bihugu by'abanyamahanga najya gusubira muri gakondo yiwe azasubiraneyo ikintu. Rero inshuti bavandimwe ariho ibintu byinshi bigiye bitandukana abantu babamo cyane cyane urubyiruko. Kenshi nakomeje kubabwira ngo urubyiruko niyo nkingi ifashe isi. Iyo urubyiruko rudahari isi yose irahungabana. Mu bijanye n'ikoranabuhanga urubyiruko nirwo ruzaruja imbere, nirwo ruzarumenya uburyo ikoranabuhanga rikora. Baja mu bijanye n'ibintu bikoreshwa imbaraga byo kurengeza byo kwikorera bado umusore niwe uje imbere. Iyo bagiye mu bintu bya gisoda ibintu bijyanye n'intambara urubyiruko nirwo ruje imbere kubera yuko ruba rugifite okaziyo yose imbaraga zose zo gukora ikintu icyo ari cyo cyose mu gihe cyacu kigatanga igisubizo. Niyo mpamvu twavuze ngo turavuga umusore uri mu mahanga ariko ufite intego cyangwa se umuntu ufite gusubira mu gihugu ciwe cyamuzaye cyangwa se gakondo yiwe yamuzaye. Yego hari ibintu byinshi umusore uri mu mahanga agomba gukora ariko uyu munsi turavuga nk'ibintu kabino gusa umusore agomba gukora ari mu mahanga kugira ngo azasubire muri gakondo yiwe afite icyo agomba kumarira igihugu. Kuko akenshi kwitwa umunyamahanga ni ijambo riza rishaka nko kugora cyane. Iyo bakwisengura umunyamahanga ni ukuvuga ngo ntuba ufite nationalité ya kijya gihugu urimo, ni ukuvuga ngo uba ufite ikindi gihugu cyawe. Hariho amategeko akurengera ariho n'andi mategeko atakurengera. Hari ibyangombwa ubona hari n'ibyangombwa utabona. Hari akazi ukora hari n'akandi udakora kubera yuko kera bavuze yuko uri umunyamahanga. Rero mu gihe uri umunyamahanga hari ibyo ugomba gukora, hari ibyo ugomba gushaka, hari ibyo ugomba gutekereza kugira ngo nusubira muri gakondo yawe uzagira icyo ukora kugira ngo harya uwahombye cyangwa se igihe utabonye mu bihugu by'abanyamahanga uzakibone. Icyambere twakomeje no kwivuga turanagisubiramo ni ukwiga. Akenshi iyo umuntu ari umunyamahanga umusore iyo ari mu bihugu by'amahanga ashakisha ubwenge kugira ngo burya bwenge igihe azasubira mu gihugu ciwe azasubiraneyo ubumenyi buhagije. Wabaza ngo ese ubwenge ni ubuhe bumenyi tugomba gusubirana mu bihugu byacu twaturutsemo? Iyo tuvuze ubwenge n'ubumenyi biratandukanye. Ubwenge ni ikintu karemana tuvukana umuntu wese aba afite. Iyo umuntu avuka akamenya gusohoka, akamenya uko yosohoka mu nzu agasiga akinze, akamenya kunywa amazi, akamenya kurya, akamenya kwisora, akamenya kwambara, burya n'ubwenge. Ariko ubumenyi ni ikintu dushaka. Rero ubwo twavuye iwacu twari dufite ubwenge ariko tugeze ino tugomba gushakisha ubumenyi tuzajana iwacu. Rero hari ibintu byinshi bitari iwacu
cyangwa se bihari ariko bisaba kongera ubundi bumenyi ku bihari. Kuri urubyiruko ino mu mahanga hari ibintu byinshi byo kwiga iri iwacu bidahari. Hari abantu abenshi bashika ino mu mahanga ari abasore bakaja gusa mu byashara gucuruza bisanzwe. Abenshi bacuruza mu maduka, abenshi bagakora muri tuno tuzi tundi two hasi, ariko ntibashakisha ikindi kintu bazajana kizaba gitandukanye n'ico basiziriye. Iwacu maduka arahari menshi arakora, kandi umuntu yicaye mu iduka, urya iduka ntirisaba ubumenyi. Iduka risaba gusa kuba ufite umwanya, kuko iduka akenshi ntabwo rikoraho umuntu ufite ubumenyi. Oya, ni ukuba gusuza ibiciro by'arirya duka. Nk'abantu bakora mu maduka bari mu mahanga ni sawa kuyakoramo, ariko bakagombye gushakisha n'ubundi bumenyi. Nimba akazi bakora mu maduka ariko kababeshejeho, bakagombye gushakisha n'ubundi bumenyi bwongeraho kariya bafite bakora mu iduka, kugira ngo nibagera iriya ntibagakore mu iduka. Ibaze ngo uvuye mu mahanga mugiye gusaba akazi mu iduka muri gakondo yawe, kuko gakondo ifite processes, ifite umurongo. Kuko abenshi baza bavuga ngo bibiriya muri gakondo kibariga. Muri Kongo bari kwiga, imurenge bari kwiga secondaire, primaire, kaminuza. Noneho abari no mahanga ugasanga kenshi twayekeye muri secondaire. Noneho ibaze noneho uzagendira wararangije secondaire ugiye kudepoza n'umwana urangije kaminuza, tibizokunda. Nukuvuga ngo byanga byakunda urijya mwana azakuyobora, kandi mu kukuyobora si byari ngombwa yuko kuyobora, ahubwo byari ngombwa ko muyoborana, kubera ko nawe hari ikintu wakagombye kujana kizagufasha nawe kamufasha. Rero birasaba gushakisha ubumenyi. Muri ubwo bumenyi harimo iki? Ubumenyi ni uwe bumenyi bw'ibiki tugomba gushakisha. Icambere ni ukuja mu mashuri. Kuja mu mashuri tukiga, tugafata amafakulite asa ari tofauti, cyangwa se imyuga itandukanye, kuko hariho imyuga itandukanye ino. Kandi iyo myuga kugenda itandukana niko ni wacu hari ibyo bikorwa bigomba gufatikanya n'iyo myuga. Nk'abantu benshi nizambona nk'ino nk'abantu bakora imodokari zapfuye, abakora za moto, abakora iki iwacu akenshi ntibihaba pe. N'abahaba ni bano bakeya, ku buryo ushobora kuvana ukaza ugenda ukikonera iriya ngo ugiye gukoresha imodoka cyangwa moto. Ariko mu gihe turi mu mahanga twakagombye gushakisha ubwo bumenyi, tukamenya gukora ikintu icyo ari cyo cyose. Nk'umuntu uzi gukora imodokari akamenya kuyifungura, akamenya kuyifunga, akamenya kuyitwara, muri cyage nageririya ntazaba umukoreshwa, ntazaba umukozi w'abandi, ahubwo iwazaba bose wabakozi, kuko iwazo bajanye ikindi kintu bishasha cyo kwigisha abantu gukora. Hari n'abandi iyindi myuga isanzwe abantu birirwamo hirya no hino bakora. Twakagombye kuba dufite ubumenyi buhagije bw'imyuga iyo ari yo yose. Hariho gutwara ibikamyo, hariho gutwara ibitrake, hariho gutwara ibintu byinshi, hariho gutwara n'imodoka, hariho gutwara za moto. Ibyo byose ni ibintu by'imyuga twakagombye gushiraho imbaraga tukabimenya, kandi tukamenya no kubikoresha. Nimba uzi gutwara moto menya no kuyikora, kuko ntabwo iriya tuzobe dusubiyeho tuzobe tugiye gushaka abantu badukorera. Oya, nimba uzi gutwara moto menya no kuyikora, uza witegereza umenye ko kino cyuma cyapfuye bagifunguye bashizeho kino, bakuyeho ino ntuze bagize gutya, ahagize cyayifunguye gutya, ubirebe ntiwuve yuko wowe akazi kawe ari ukuja gusa kuri vora ugatwara. Twara ariko umenye no kuyifungura no kuyifunga, kuko nitugera iwacu bizadufasha cyane. Bizadufasha rwose, kandi tuzaba abantu bakomeye. Ariko ikintu kiri mu gutangaza ni urubyiruko rudakora, rutiga kandi rutaja no mu myuga, ahubwo bagahugirwa cyangwa se bagakomeza kuja mu bintu bijanye no gushaka ifaranga mu buryo budafatika. Nk'umuntu akenshi uzubona abantu bacuruza amaprotector, Imana ikomeza ibongera ifaranga nyinshi, akenshi tuba turi kumwe turababona,
barazikorera rwose barazikora, ariko bizagora kuvuga ngo ugeze mu gihugu cy'iwanyu ngo ugende winjira mu iduka ngo ushire protector. Urumva hari ibintu bimwe bigoye kuvuga ngo winjira mu iduka rya mukuru wawe, murumuna wawe, iso wanyu ngo reka ngukubitire protector. Bizagora rwose, bizagora. Ariko nari mbabwiye ngo si bibi, ni byiza cyane pe, ni byiza kubikora, ariko bikore hari ikindi kintu wawiga kizokuramira ugeze iriya ruguru, ugeze iwanyu muri gakondo yawe, ukora protector, uziterera abantu, ugire gute. Ariko umwanya mutoya nka mu gitondo, nk'abantu bava mu mago saa 5 saa 6, urumva guhera saa 1 umusore gusanga umusore yicaye mu nzu guhera saa 1 ukageza saa 4 ngurinzi icyayi cyangwa nguri mu gitanda, kurareba televiziyo, kurareba iki, wiganye ngo kubyuka. Oya, byakagombye ari amasaha wera saa 1 kugeza saa 4 saa 5, hari ikindi kintu woja kwiga kandi bigakunda kandi bigashoboka. Ubu nyine nabonye no ku cyumweru mwabonye ba cyamani nk'abatuye mu gace ka Gitengera, ba cyamani bagendereye urubyiruko, bababwira ngo nimba ari n'umusore ushaka kwiga ariko adafite ubushobozi, niyegere ba cyamani babimufashemo, ariko bige babimenye. Nimba nawe udafite ubushobozi ariko ushaka kumenya, kugira ngo n'igihe tuzosubira muri gakondo tuzajana ibintu bifatika kandi biteye nk'isoni, kuvuga ngo umuntu icyo yakuye mu mahanga ni ukwikorera protector, icyo wakuye mu mahanga ni ugukora mu iduka, icyo wakuye mu mahanga ni ukugenda uzenguruka mu miryi runaka ngo bagutumye, wagiye mu makanisa, wagiye kuririmba, wagiye gutarama, ngo ibyo birahagije. Oya, genda utarame, genda usenge, genda uvuge ijambo, genda ucuruze protector, ariko haba ibindi z'umwihariko tugomba kwiga kugira ngo nidushika iwacu tuzagira icyo dukora, tuzanage n'icyo tumarira igihugu. Icyo kintu cyo tugomba kucumva kabisa. Umuntu wese yumve yuko bimureba, yumve yuko iki nicyo gihe ciwe cyo gukora, yumve ko kino gihe ari igihe cyo kubyaza umusaruro. Sinzi nimba muzamukunda gukora imibare, muzamukunda kureba cyane, cyangwa se muzamukunda kubaza amakuru. Ikintu cya mbere ni amakuru. Ushaka gukora ikintu cyose banza umenye amakuru. Ushaka kumva nimba koko uri umunyamahanga, banza umenye amakuru yatumye witwa umunyamahanga. None se nimba tuzi ibintu biri kubi wacu, ukaba ufite umubare w'abantu batambuka bitaba Imana, bazira karengane, bazira intambara z'urudaca, bazira icyorezo cyaje cyo kurangiza abantu, uko twicara babika abantu, uko twicara turira, iyo mibare yifate. None urebe abazatsimbura ariya maraso, abazatsimbura bariya, kurabona uko ari bandi. None iyo umuntu mwatambutse wowe uhari, ugomba gushakisha imbaraga yo gukora cyane kugira ngo uzosubire muri cya cyimbo cyiwe. Uzoba uhari mu mwanya wawe, ukore, usubire kandi ukore no mu cyimbo curiya nawe watambutse. Kandi ibyo biva muri cya gihe cyo kwiga. Ntiwombwira ngo nimba utarize, udafite ubumenyi, ngo uzobona amafaranga yo gutunga urugo rwawe, ngo ubone n'andi yo gufasha uwundi mugenzi wawe. Ariko iyo umuntu afite icyo yamenye, azagira saving, akagira n'icyo yotekerereza uwundi. Kandi mumenye yuko igihe tugeze mu gihe kigoye, tugeze mu gihe igihugu cyacu cyasenyutse kirashira. Kujya kwa Nehemiya yavuze ngo Yerusalemu yarasenyutse, none nimuze twubake inkike, nimuze twubake Yerusalemu, nimuze twungere kandi twige kugira ngo tuzokubake gakondo yacu, tuzokubake Murenge, twubake Uvira, twubake Bukavu, twubake Goma, twubake Gisangani, twubake Lubumbashi, twubake Kinshasa, twubake ahantu hose ha Kongo. Nuvuga ngo izo mbaraga tuzazikura mu bumenyi. Murabona nk'iyi drone yicara irasa ijoro n'igitondo, ntiwobuzuka mu gitondo ngo ukoreshe drone
ngo uje kwirashisha. Oya, ni ikoranabuhanga. Drone ikoreshwa ni mashini ikoreshwa, ukoreshwa na mashini ukayitekinika. Urumva ubwo ni ubumenyi. Kandi ntiwova mu iduka ngo wamuvuga ngo urohereza drone. Oya, birasaba umuntu wumvishije umwete wo kuja kwiga, wo kuja kumenya, kugira ngo iyo umuntu yashakishe kumenya azagira n'inyota yo kongera ibindi kugira ngo amenye yongereho ibyo yarazi. Ndabaheza urugero. Iyo umuntu atagiye mu ishuri, iyo umuntu atize, ntazagira uburyohe bw'ishuri. Ntibishoboka, ntibikunda. Iyo umuntu ataramwa fanta, ntiyomenya uburyohe bwa fanta. Iyo umuntu atararya inyama, ntiyamenya uburyohe bw'inyama. Muzareba abantu baje muri ville batinze, wakaza umuheza soda akamaja kuruka, soda akaja kuruka. Ariko iyo umaze kuyimenyera, uzura ifaranga zo kugura soda, kubera yuko uba umaze kuyimenyera. Rero iyo umuntu yize, aza akunda kumenya ibintu cyane, aza akunda kongera ubumenyi mu bwo yari afite. Rero iyo tuvuga ngo abantu nibakanguke bige, ni ukugira ngo bazahorane inyota yo gukomeza kumenya. Kandi iyo umuntu yamenya, ni ukuri ko bimeze kose ntazabura kurengera benshi. Ariko iyo umuntu atize, adafite ubumenyi, n'ibyari byarubakitse arabisenya, kubera kutagira ubumenyi. Aho gutanga ikintu mu murongo, iyo aza gitanga muri akote, ikintu kikangirika. Rero rubyiruko, basore bariho, nimukanguke mumenye yuko tugeze mu gihe, n'icyagiye Pawulo yavuze ngo tugeze mu bihe birusha, ibihe bigoye, ibihe bibabaje. Ni ukuvuga ngo nizuza wumve mugenzi wawe ntakiri mu isi, azize arengera ababyeyi, uzuvuga ngo nubwo atambutse, ese ninde ugomba kuba remplacer w'uyu muntu? Wumve yuko nimba wacuruza protector, wamuvuga ngo ndiga imodokari, nongere kandi nibwe mashini, nuvuga ngo ube wikoreye imyuga 2 cyangwa 3. Ijya myuga 3 izogufasha, ifashe urya mufakazi, ifashe n'ijya mfubusi. Rero tugira umwete, kandi akarusho tunashimira n'abacyamana ku gitekerezo cyiza bagize cyo kumva yuko bagomba gukangurira abantu kuja kwiga bakiga bakagira. Kandi twabwiye ko kwiga atari kuzana doctora masters. Oya, izo ni ngombwa, ufite umwanya nabikore. Utabonye ubwo bushobozi, naje mu myuga isanzwe. Kandi abadafite ubushobozi, ni mugane abacyamani barahari. Numushake natwe muzoze kuri no channel yacu, mutwandikire muri commentaire, mutubwire tuzabaheza nomero zabo. Abakeneye, abadafite ubushobozi bafashwe baje kwiga ibintu bijanye n'imyuga, kugira ngo turengere ejo hazaza. Kuko nimba tudafite ubumenyi, nimba tudafite gutahura cyane, bizanga byakunda tuzahora turi abakozi b'abandi. Rega uza gukira ntakore, uza gukira arakoresha, ariko ntakoreshwa. Ntabwo uryo umuntu yoba ari umukozi muzapfe warakize, ariko kugira ngo ube umukire uzukoresha, uzukreye akantu runaka washira hariya, ugashira nk'umukozi, ugakreye akantu runaka washira hariya ukagira. Ikindi cya kabiri, urubyiruko rugomba gukora ino mu butayu, bugomba gukora ikintu bazabita kuja mu matsinda. Iyo umuntu ari mu itsinda runaka, rimuheza ubundi bumenyi. Iryo tsinda ni itsinda ryihuza kugira ngo abantu bashire hamwe, bizamure mu bushobozi, bongere kandi bizamure mu bitekerezo, bongere kandi bizamure no mu buryo bwa finance. Ngo nimba abantu bari mu gikunda ari abantu 10, nuvuga ngo iyo muhuye muhanana ibitekerezo z'abantu 10, bishatse kuvuga ngo harimo ibintu byiza kandi byinshi. Kuko nimba umwe ashobora kuba afite igitekerezo kibi, ariko barya 8 barya 7 bafite ibitekerezo byiza. Kandi uko muhuye muri mu matsinda runaka, mukora ikintu bazabita musevinga amafaranga. Ariya mafaranga musevinga niyo azabafasha gutera imbere. Nuvuga ngo kino gihugu cyose mubona kino twicayemo cya Kenya, nta gorofa izayubakwa n'umuntu umwe. Ntibikunda, ntibibaho. Aya magorofa ni aya societe, kandi aya societe ni ay'abantu murihuza muri 10, mukabanza mukazamura gorofa imwe mukayirenza,
ikuzura mukayipangisha, harangiza mugatanga irindi mukayumfata rijya renti y'abarya babishura, akaba ari mutangira kubaka nayo. Ni ukuvuga ngo ntawe uzugenda ngo kuri konte ngo ahita kuraho ifaranga azi ngo yubake igorofa, ntibibaho. Baza bihuza ari abantu 10-15 bakubaka gorofa. Rero turasaba yuko tuba mu matsinda. Arya matsinda araduheza imbaraga zo kwizamura tuba abantu tugira ubushobozi. Ubwo ni tutagira ubushobozi ni wacu hazashira. Kuba iwacu wakiriho none imurenge hariho, ababyeyi basigaye bariho, abemeye gutanga ubuzima bwabo bakiriho, nuko hariho ubushobozi. Nuvuga ngo intambara cyangwa se kubaho k'umuntu bijana n'ubushobozi. Ubushobozi bufasha umuntu kongera kandi kubaho. Iyo muzore y'umuntu yagwaye, iyo umuntu yagwaye azafashwa n'ubushobozi afite kugira ngo agire. Rero bavandimwe, turasaba, turinginga, ndabizi murabizi, ndabizi hari ababirimo, ndabizi hari abandi baturusha ubumenyi, hari abandi babitekereje kenshi, hari abandi babivuze kenshi, hari n'abandi bazabivuga, ariko natwe twagize uwo mwete wo kuvuga ngo dukomeze tubivuge, duze dukanguke urubyiruko, dukanguke tuje siritere, dukore, twungurana ibitekerezo, tureke amashari, tuve mu tuntu n'utundi, tureke guma kuja mu makona, kuja mu tuntu tugize ngo uyu nguyu yagize gute, nawe uje mu bintu by'abantu bagize. Oya, dutekereze cyane. Nusanga mugenzi wawe yakora kintu, mushigikire. Numara kumushigikira, ushuke nawe utekereze ikindi kintu. Apana kuzana imyumvire ngo runaka ngo amaze gutera imbere kuri kino umugirira ishari. Oya, ahubwo mureke tuzamura. Nusanga mwene so hari ahantu yazamuze, mwongere vitesse, mwongere volume, ongera kandi umuteri kugira ngo azamu, kugira ngo tugere kure. Nuvuga ngo ahantu hari ubumwe haba imbaraga, haba ubushobozi, haba amahoro. Ariko ahantu hatari ubumwe, ni ukuvuga ngo ibintu byose birasenyuka kandi bikava mu rubyiruko. Ababyeyi bacu bamaze gukura, ntibagifite kujana na vision turimo. Tuve mu bintu zo gukomeza nk'abasore bari mu biyobyabwenge, abari bandi barara hanze, abandi barara bazerera mu mazu y'abandi. Ibyo zose tuvemo, mumenye uko turi impunzi, mumenye uko turi nke, usibye no kuba impunzi, mumenye uko iwacu hashize, mumenye uko iwacu abakagombye kuharengera ijoro n'igitondo kibarishwa. Rero tugomba kuva muri biri, ahubwo twebwe nimba wabonaga mugenzi wawe w'umunyagihugu yamwaka, ahubwo wewe rushirizaho kwiga uburyo umuntu adagomba kunywa inshuro nka 5, kuko ibo barashitse bari mu mahoro. Tuyikompare n'umwana uri muri Kenya, umunyakenya, tuyikompare nawe tibishoboka. Ari iwabo nta ntambara na amahoro, ari amahoro. Ariko twebwe ijoro n'igitondo namarira nagahinda nugushingura nukuhamba, hanyuma nawe ubabona uko bahamze mugenzi wawe mwari muturanye, hanyuma nawe ukaja kumwizoga akuvuga ngo reka mugenzi wanje ugize, reka naje shyiremo imbaraga kugira ngo tuzorengere iwacu. Rero bavandimwe, rubyiruko, nongeye kandi kubivuga, nimuze tubane kandi muzamukurikira bino biganiro. Mukurikirane bino biganiro, bizatugirira umumaro. Ndababwira neza shizamanga, mbabwira yuko iyo umuntu atize ibizakora byose tibiza bitanga umusaruro 100%, kuko hari aho ahubuka agahubuka mu buryo nubwo benshi baza bakavuga ngo hari n'injiji zize. Ibyo by'abantu hari injiji zize. Hariho kwiga kubloka matière y'ishuri. Ibyo twese tubitandukanya. Kuvuga ngo nafashe histoire, nafashe mathématique, formule ya x y ya delta b au carré moins 4ac. Kuvuga ngo namenye ngo moins 4ac, ubwo sibwo bumenyi. Kumenya ngo b au carré moins 4ac ngo ni formule ya delta, ibwo sibwo ubumenyi. Tuvuga n'ubumenyi bwo kumenya kwisigeze, bwo kumenya ngo se hakenewe iki mugiye nkiki. Ubu nyine wacu hakenewe iki, imurenge hakenewe iki, ubwoko bwacu bukenewe iki. Apana gusebanya, apana kuja twikorerana ngo uyu nguyu ngo yagize gute, ngo yatukanye, ngo yagize gute, mwamushize kuri mutandao ngo bagize gute. Oya, ibyo ababikora babikore, nta kibazo. Ariko mureke twese tuze tube hamwe,
tuje ku murongo umwe, tuje mu bitekerezo bimwe, tuje ku meza imwe, twese twungurana ibitekerezo, tukazumva yuko hari ibyuzi bitokongerwaho ibindi, tukazumva ngo ubushobozi ufite kandi nta na bushobozi dufite bwo tuma tudashaka ubundi. Hari abantu bishingikirije ku bushobozi bw'abandi, ukishingiriza ku buyobozi bwa mukuru wawe uri hanze muri Amerika, ukishingiriza ku buyobozi bwa so wanyu uri muri Amerika, ukishingiriza ku ifu wasanze mu nzu ku muceri wabona uri mwanyu. Oya, ibyo biri hasi. Nubwo uzoza urya uzuvuga ngo nubwo gra yamfashe ejo ntazamfasha, yambaye umubiri ejo azava mu mubiri, papa mdoga azava mu mubiri, data azava mu mubiri. Yes, ico gihe biguheza imbaraga zo kwiga no gushaka ubumenyi kugira ngo n'igihe batazabahari uzofata inkingi yabo. Tituharanire gusa kwishima none ngubwo twageze ahantu ngo wumve yuko wabaye wasubijwe. Oya, nimuze tubane, nimuze dushaka ubumenyi kandi bizadufasha, tuzaba abantu bakomeye, tuzashika kure, tuzashika iwacu, twubaka igihugu, nta muntu uzadukoraho. Umuntu cyane cyane azakogwaho iyo afite icyo atakora. Iyo umuntu adafite icyo akora azakogwaho. Nitugenda nta kintu tuzi, tuzakomezwa dushore uko dushaka, tuzayoboka uko dushaka. Ariko nitugenda dufite icyo tuzi, tuzakora kandi bizagenda neza. Rero bavandimwe, murakoze. Mu kiganiro cy'ubutaha nzababwira uburyo inkingi tugomba kuririraho kugira ngo kwiga bibe mu mutima wawe. Murakoze cyane kandi dukomeje kubashimira, tuzahora tubashimira. Mubarikiwe sana.